Припинок. Паўднёвы гарадок. Наступны припинок. Мікрараён Паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Мікрараён Паўднёвы. Припинок. Мікрараён Паўднёвы. Наступны припинок. Санта 54. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Санта 54. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок. Санта 54. Наступны припинок. 4-й форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. 4-й форт. Припинок. 4-й форт. Наступны припинок. Кальцавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Кальцавая. Припинок. Кальцавая. Наступны припинок. Парк Тысячагоддзя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Парк Тысячагоддзя. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Парк Тысячагоддзя. Наступны припинок. Могілкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Могілкі. Припинок. Могілкі. Наступны припинок. Вуліца Грунвальдская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вуліца Грунвальдская. Припинок. Вуліца Грунвальдская. Наступны припинок. Вуліца генерала Благавешчанскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вуліца генерала Благавешчанскага. Припинок. Вуліца генерала Благавешчанскага. Наступны припинок. Мікрараён Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Мікрараён Зарэчны. Припинок. Мікрараён Зарэчны. Наступны припинок. Новае. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Новае. Припинок. Новае. Наступны припинок. Валерия Кискевича. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Валерия Кискевича. Припинок. Валерия Кискевича. Наступны припинок. Варшавское кольцо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Варшавское кольцо. Припинок. Варшавское кольцо. Наступны припинок. Крэпасць. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Крэпасць. Припинок. Крэпасць. Наступны припинок. Крэпасць. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Крэпасць. Припинок. Крэпасць. Наступны припинок. Зубачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок.
Зубачова. Припинок Зубачова. Наступний припинок аэродромная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок аэродромная. Автобус рухається по маршруту номер 58. Припинок аэродромная. Наступний припинок белорусская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок белорусская. Припинок белорусская. Наступний припинок транспортная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок транспортная. Припинок транспортная. Наступний припинок лейтенанта Рапцева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок лейтенанта Рапцева. Припинок лейтенанта Рапцева. Наступний припинок Славнафта. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Славнафта. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак Слаўнафта. Наступны прыпынак улица Працоўная. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок улица Працоўная. Припинок улица Працоўная. Наступный припинок Интертранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок Интертранс. Припинок Интертранс. Наступний припинок ремонтно-будівничий трест. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Ремонтно-будівничий трест. Припинок Ремонтно-будівничий трест. Наступний припинок Прамтехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Прамтехніка. Припинок Прамтехніка. Наступний припинок Безум'яне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Безум'яне. Припинок Безум'яне. Наступний припинок Санта-Бремер. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Санта-Бремер. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Санта-Бремер. канцавы прыпынак.